नमस्कार, मो नाम गायत्री। ए कहानी मु दीपक को कहिबा आरंभ करुछि। आम परिवार एक निम्न मध्यवित्त परिवार। परिवार मो बापा राजन बाबू एवं मो भौणी विद्या। बापांको बय वर्ष एवं बाबूंकु वर्ष। विद्या मोठारु 2 वर्ष सान, मो बय वर्ष। मु बहुत देखिबाकू पाइथिली, बहुत सुंदर, गोरा देह, साधारण मोटा, बड़ बड़ बेड़ ओ पछे पूरा बहारिया, पूरा मस्त चेहरा। सेही गाँ बाली लुचि लुचि ता देह देखिबाकू मो मन चाहुथिला। दिन राति मो मनरे सेही भावना लगी रहिथिला। मु पानी पीबा पाई घर गली। पानी पी सारी फेरिबा बेळकू बाप्पांको रूमरू एक अद्भुत शब्द सुनिबाकू पाइली। किए बोली जानिबा पाई मु रूम चाबी खोली भितरकू चाहिली। भितरे जाई देखिली, आउ मु विश्वास करि पारिली नाही। रूम भितरे लाइट चारुथिला। बेड उपरे बाप्पा ओ बाबू पूरा खाली देहरे गपागप हेउथिले। बाबू बेड उपरे पूरा चित होई सुअथिला एवं बापा ताकू माड़ी बसी जोर जोर होई तांको देहरे चढ़ुथिले। पूराटा बाबू जोर रे चित्कार करुथिला। एई दृश्य देखी मु संभारी पारिली नाही। मो हातरू हातुड़ी खसी पड़िला। पानी बाटी जिबा परे टिके शांत होई घटनाटी देखिली, मु कोमाती पड़िली। ए विषय चिंता करी कहिली, ए घटना घटिगला। एही घटना घटिबार 1 मास परे मो प्रेमिका बापा ओ बाबूंको धमक पहुंचिला। बाकी जोता आकार देबा पाई मध्यस्थ कहिला, बाबा तोकू राजी करी देबा पाई चेष्टा करुछि, किंतु तो चेष्टारे सफल होई पारु नाही। संपर्कीय माने मध्यस्थता करी सहायता करिबाकू आगेई आसिले नाही। सेतेबेळे बाबूंको अद्भुत घटना घटिला, जहा दूर संपर्करे थिबा जणे आकार आर्थिक सहायता देबाकू आगेई आसिला। किंतु सेठी तांकर गोटिए शर्त थिला, तांकू मोते बाहा होई जिबाकू हेबो। किंतु सेई जे सुंदरी, शिक्षिता एवं गुण संपन्न थिला, किंतु से कथा कही पारु नथिला। एही प्रस्ताव राजी होई जिबाकू बाध्य हेला। विषयटी चिंता करी मु मोर मनटा जिबाकू चाहुथिली। सेही दिन रातिरे बाबू मो रूमकू आसिला एवं मोते मो निष्पत्ति विषयरे पचारिला। मु कहिली, मु एही कथा कही पारिबी नाही। गोटाए सहित मु विवाह करिबी नाही। बाबू कहिला, बाबू धन तो भरी विषयरे तू टिके चिंता कर। तू एही प्रस्ताव राजी हेबू, ताले ता जीवन बहुत भलरे बीतिबो। मु कहिली, बाबू मु मोते पारिबी नाही। बाबू कहिला, धन मु तोते भिक्षा मागुछि, प्लीज तू सेई जनकू बाहा होई जा। बाबू भल पाइबे, तेणु एही परिस्थिति सुजोग नेबा पाई। मु मने मने स्थिर हेली। बाबू कहिला, तू मो इच्छा पूरण करिबाकू मु एही प्रस्ताव ग्रहण करिबी। धन मोते कहिला, ताहेले इच्छा। मु कहिली, मु ता पाई सम्मत। बाबू चकित होई उठिला। बाबू कहिला, तू एई कथा कहुछु? धन, मु चोर। बाबू कहिला, कथा तू भूली जा। नाही मुली, मु चोर, किंतु मु तो पाखरे सत्य कहुछि। मो अस्त्र पूर्ण चाहिबो। बाबू कांदी कांदी मोर पाई गला घोटाई पकाइला। परे बापा घरे फेरिले। बाबू बापांको आगरे सबु कथा कहिला। प्राय मिनिट समयरे बापा मो रूमकू आसिले। मु कहिली, कौन बापा? बापा कहिले, तो बाबू मो आगरे सबु कथा कहिछि। प्रकृतरे तू ता पाई चाहुछु। बापांको कथा सुनी मु मुको होई रहिली। बाबा कहिले, तू जेमिति एही प्रस्ताव ग्रहण करिबाकू राजी हेउछु, ताले आज रातिरे तू ता पाखरे सुई जिबू। तारे तो अस्त्र पूरण करिबू। मु कहिली, ठीक अछि बापा, मु प्रस्ताव ग्रहण करिबाकू राजी अछि। बापा कहिले, ठीक अछि, ताहेले रूमकू जा, तो बाबू तोते अपेक्षा करुछि। मु कहिली, धन्यवाद बापा। बापा कहिले, तो भौणी पाई रूमरे सुई जा, तेणु बाबू उग्र होइछि। मु कहिली, ठीक अछि। बापा मोते रूमकू जिबाकू कहिले। बाबू मोते अपेक्षा करुथिला। रूमरे पशु पशु होई बाबू काम आरंभ करिदेला। सेई घोषणा पथर परी मो पोशाक खोलिबा पाई लागिला। केवल सेकेंड भितरे
ମୋ ସାରା ଲଙ୍ଗୋଟି ପଗଡ଼ି ବାବୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବାବୁ କହିଲା, ଧନ, ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ କର, ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁ, ତୁ ଚିକିଣା ଦେହ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ଲାଜରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲୁ। ସେମିତି କିଏ କହିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ପାଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ସେଇ ତାଠାରୁ ଖୋଲ, କେବଳ ବ୍ଲାଉଜ ଓ ସାୟା ରହିଲା। ମୁଁ ତା କୁଚୁଲି। ବାବୁ କାନ ବନ୍ଦ କଲା। ମୁଁ ତା ବେଳ ଚିପୁଳି ଓ ଚୋଡ଼ି ତାଳ ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ଉପଥର ପରି ତା ପୂର୍ବ ତା ଦେହ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା। ତା ବ୍ଲାଉଜ ଓ ସାୟା ଖୋଲି ତା ପୁରା ଖୋଲିଦେଲା। ତା ଗଳା, ଓଠ, ବେଳ, ପେଟ ଏବଂ ଗାତରେ ଚୁମ୍ମା ଦେଲା। ତା ଘରମ କରିବାକୁ ଲାଲି, ତାପରେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାଇବାକୁ କହିଲା। ବାବୁ କହିଲା, ଛିହ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କର, ତାକୁ ବେଡ଼ ଉପରେ ଚିତ୍ କର। ସେ ଉପରେ ଚିତ୍ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଲମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର ତା ଗାତ ଭିତରେ ପୁରାଇଲି। ପା ରୋଟି ପରି ଫୁଲି ରହିଥିବା ତା ଚିକଣ ଗାତ ଭିତରେ ଲାରି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଚୋର ଗାତ ଭିତରେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଦାବିଦେଲି। ମୋ ପୂରା ଅସ୍ତ୍ର ଏକଥରକେ ତା ଭିତରେ ଗଳା କାମ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଶିକାର ହୋଇଉଠିଲା। ବାବୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମବାର ବେଗବତୀ ରୁମ ସାରା ଆଉ ପିଇବା ବେଚପା ଶବ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିଲା, ବୋକାର କରିପେଲା। ବାବୁକୁ ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭାପାରେ ମୋର ପାଣି ବାଲା ଦୁଇଟି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହୋଇପଡ଼ି ରହିଲା। ତାପରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଦେହ ଓ ମନ ଘରମ କମି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦୋଷୀ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲାଜିଲା, ମୁଁ ରୁମ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି, ଧନ, ପ୍ଲିଜ୍, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ତୋ ଭଳି କାମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ଘଟଣା ଉମ୍ର ବନ୍ଧା। କିଏ ଦେଖିଲା ବାୟା ହୋଇ ଶୁଣ୍ଠି ସେଇଠି ମନା ବୋଲି। ତୁ ଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ବାପା କହିଲେ, ତୋ ବାବୁକୁ କହ। ମୁଁ ବାବୁକୁ କହିଲି। ବାବୁ କହିଲା, ଏ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଥିଲା, ବାବା। ବାପା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେମିତି ତାଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚାହୁଁଛୁ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କର, ଯେମିତି ତାଠାରେ ଦେଖ। ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ତୋ ବାବୁ କଥା ସୁପଥ ଆଉ 20 ଥର ଭିତରେ ପସ୍ ବେତେ ଦେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ତାଠାରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, କହ, ଯେମିତି ଆଜି ରାତି ସାରା ତୁ ମୋର ବୋଲି। ବାବୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁର। ମୁଁ ଉପରକୁ ଝାପ୍ଟି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ତା କୁଚୁଲିରେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଟାଣ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ହାତରେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବାବୁ, ତାଠାରେ ମୋର ହତ୍ୟା। ବାବୁ କହିଲା, ତୁ ନୀଳଜ କୁକୁର, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ତା ମୋହରି। ମୁଁ କହିଲି, ତାଲେ ଟିକେ ଚୋଷୁ। ବାବୁ କିଛି ସମୟ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଲା ଏବଂ ଚୋଷିବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେବା ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲ, ସେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଚୋଷିଲା। ମୋ କ'ଣ ତାଠାରେ ଗାମା ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ବେଡ଼ ଉପରେ ଆଠ କୁକୁର ଭଳି ପେଲି ଜୋରରେ ପେଲିଲା। ବାବୁଙ୍କ ବେତା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଗାତକୁ ଚୋଷିଲା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚୋଷିଲା। ବାବୁ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ଗାତୁ ରସ ମୋ ପାଟି ଭିତରକୁ ଛିଟିକି ଦେଲା, ମୁଁ ସବୁତକ ଗାତ ରସ ପିଇଗଲି। ତାପରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୋ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ବାବୁ, ତୋତେ ଭଲ ପାଇଲା। ବାବୁ କହିଲା, ଏତା ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବୁ ତାଠାରେ ପେଲି ଗପାଗପ କରି ବାବୁ ମୋତେ ମୋ ରୁମକୁ ପଠାଇଦେଲା। ବାପା ମୋ ବେଡ଼ରେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନିଦ ନ ଉଠି ଚାନ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ସହିତ କଳହ ମୁଁ କିଏ ପାଇଲି। ବହୁତ ବୟସ ଯୋଗୁଁ ସବା ପରେ ବାପା ଓ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଇ କରି ଜୀବନ ସବୁରେ ବାପା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲା। ବାପା କହିଲେ, କାଲି ରାତି ତୋ ବାବୁ ସହିତ କେମିତି କଟିଲା? ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବାପା କହିଲେ, ତମେ ଭାରି ଭାଗ୍ୟବାନ। ବାପା କହିଲେ, କାହେଲିକି ବେଟା? ମୁଁ କହିଲି, ବାବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ବାପା କହିଲେ, ମୁଡ଼ିଛି। ତା ମାନେ କାଲି ରାତି ତୁ ବି ଉପଭୋଗ କରିବୁ?
ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବାପା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିଛି। ମୁଁ କାଲି ରାତି ବାବୁ ଦେହକୁ କେବେ ଭଲି ପାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ତାଠାରେ ବାବୁ ସହିତ ରାତି କଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଟା, ମୁଁ ଭାଉ ଆଉ ତାଠାରେ ରାଜି ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ତାଠାରେ ବାବୁ ସହିତ ରାତି କଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବେଟା, ମୁଁ ତୋ ବାବୁ ସହିତ କଥା ହେବି। ମୁଁ କହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା।